بسم الله الرحمن الرحيم جي واري كافر وإنكارمندان لآخرة جهنم قالي خوشكو براين عزيز وبرومت خداش بو ناس كرنا ذات خوا وتقدير كرنا عزت وعظمت خوا إنسان وجن لروي عرض خلق كرنا إذي خدا بإطاعت فرمان خوا واند جربينه لبيجا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني سورة زاريات آية 56 من عالم جن إنسانا خلق كرنا گوش من را عبادت بكن وبيهواي من ناس بكن حمد بيشا وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة سورة بلد آية 10 و11 مريا راست ريا اطاعت خوا وريا خوار ريا بأمريا خوا هر دوجي نشاني واندانه إدي چرا مروف لدنياي ريا خوا سر راس نكر اگر مروف بهبون و یکیتیا خدا باور بکه و بقاتی دکاره امرینوی بجی بینه خداش بوی جنت آماده کریا اگر مروف پوز بلندی بکه به خدای خو باور نکه یان گهداریا امرینوی نکه و هی گاویجی خداش بوی جهنم آماده کریا یعنی الآخرت پشتی حساب جبو مروف دو قرارگه هنا جنت و جهنم خدا بیجه فريق في الجنة وفريق في السعير سورة الشورى آية 7 روجا حشره ومروف ببن دو گروها باورمندین خدا پارس دی جنت دنا گروها انکارمند و گنهکاران دی جهنم دنا یعنی خوشکو برایم باش بفکرن و قراره خو بدن حیاتا و دنیای عبارته چند سالین هندکا گلک کرتا وزو درباس دبی جوخا اوجی نیوه و شبا نیوه و روژا لی حیات آخرت ابدیه بداویه باش گوه بدن آخرت ابدیه داویه و تنیا گلو کسی حیات آخرت یا ابدی بفی حیاتا چند روشین بگوهرینی چقاس بی عاقلا باش گهداری بکن امی ایرو احوال جهنم بحث بکن داگو گهدارین ما چیتر و فهم بکن و خوشی بپاریزن گلی خوشکو برایان خدا جهنم اساسا جبو انکارمند و منافق و ظالمان آماده کریا دبیشه فاتقوا النار التي وقودوها الناس والحجارة أعدت للكافرين سورة بقرة آيات 24 گلی انسانان هون خود بپاریزن جوی آگر جهنمی گو آردو و پیکتیه و مروب و کفرن او آگر جی اساسا جبو انکارمندن هاتی آماده کرن حمد بیشه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار سورة النساء آيات 145 براستی کسی المنافق دقاتا جیرین آگردنا گرانتر عذاب خدا جبو وانا گرانتر عذاب خدا جبو وانا جبو ظالمان جي دبيجا إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها سورة الكهف آية 29 براستی مروی قیامت جبو کسی ظالم آگرک وسط حاضر کریا گو دیوارن و دوراوان گرتیا جه غفه و خلاصی جبوان نهشتیا دما دنا بوی آگر د شوتن و تی دبن هاوار دکن آوید خوازن و گاوی زبانی اندوجه آو کوسا کلان دی ددن وان گو وکی معدن حلان دی سر و چاوی وان دبریشه خدا دگلک آیتان دا بیان کریا گوتیا من جهنم جبو اهل کفر و شرکی آماده کریا بوی هوای باورمندان هشیار دکی گو بگونهان خونکن مستحقی وی دورا عذاب جهنم گلک زور و گران و دجوارا یعنی خوشکو براین عزیز اگر هون بخوازن ازی جبو آگر جهنم میناکا که بدموا معلومه لمال ما حمویان تلویزیون هنا جانا
ده خبران دا چیای ایطالیا اتنا نشان دده جی چند سالان جارک دتاقه و چند صد متر بلند آگر داویجه کور و زناران ده حلینه وکی آوا چمان ده هرکی درجه گرمایاوی آگری خدا دزانه چند هزار درجه یا ایدی دما ما او آگر دید ام آگر جهنمشی بینن بیرا خوا و لی قیاس بکن ایدی وی دمی ام قرارا خو بدن تحمل بدن ما جبو في آگری چقدر هيا دا آگر دا ام چقاس دکانن تحمل بکن ام جي اوقاس گناهان بکن بنیرن رسول خدا چد بیجی اگر بنیوه خورمکی بیجی خوش آگر جهنمی بپاریزن یعنی اگر سرمایه و همو نیب خورمکی بی ویجی دریا خدا دا خرج بکن و خوشی خلاص بکن اگر اوقاسی امکانک و تنبه ایدی گوتنین خوش ببیشن نصیحت و رهبری بکن و بی هوای خوش آگر جهنمی خلاص بکن گلی گهداروانی دلال گلو جهنم چیه و جهک چاوایا جهنم دو زمان عربی ده بمعنى بیرا کورا گو خدا جبو جزا کرنا کسین انکارمند و گنهکار آماده کریا همو طبقین وی جی آگر تجنا ناوی جهنم دو قرآن دا ده هفته و حد آیتان دا در باست بی حد جی درین جهنم هنا خدا بیشه لها 7 ابواب سورة حجر آیت 14 قالك جي مفسران قوتنا مقصد جوان حد دريان حد طبقين وينا ناوي وان طبقان جي ابن يك جهنم اب جبو گنهكارين مسلمانا بيشتي قو مسلمان جزايا خودكشينين وجي دل دكوين والد ميني دو لظايا جهي جزاكرنا يهوديايا سسي حوطميا جهه جزا کرنا فلهایا 4 سعیرا جهه جزا کرنا صابئیایا 5 سقرا جهه جزا کرنا آگر پرستایا 6 جحیما جهه جزا کرنا پود پرستایا 7 هاویایا جهه جزا کرنا منافقایا هناك عالم اسلام گوتنا سبب گو جهنم 7 طبقه ابا تشتين گو مروف بوان گناهان دكي ودبين مستحقي جهنمي حبتن دستن لنجن جعبن جهن دبن دلن وآلات جنسية حديث دبينشي آگري جهنمي جا آگري في جهاني حفتي جار گرمترا هم دبينشي لجهنمي جبو جزاكنا مروفين گناهكار بغير جا آگر سرماكي گلق زيده جي هيا گود بیشن زمهریر او جی مروف دی جمدینی جزاد که جهنمی دناب آگر دا کی اوبرچی دبن خوارن آوان زقوما تحلا و خوارن آوان جی آوا کلان دیا گوش نیم و کیم و عدبا بدن مروف دحلی عذاب جهنمی جبو اهل کفر دائمیه خدا جبو وان دگلک آیتان بیشه خالدین فيها ابدا و انکارمند دی جهنمه ده ابدی بمینن خلاصیا وانشه نینا حدیثا پیغمبر ده بیشه صلی الله علیه وسلم عذابا هری سبک و خفیف رویا قیامت ابا مروفک قالبک جا آگری جهنمه دکی لنگین خواه جوی آگری میجی وی دکلی ده بیشن ابجی آب حضرت رسول الله ابو طالبه و خدا هر حد طبق جهنمي جي تجبكي دبيجا لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين سورة السجدة آية 16 بصوند أمي جهنمي جمروب وجنين گناكار تجبكن خدا شكلك عذاب جهنمي وها بيان دكي دبيجا يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون سورة توبة آيات 35
كسين زكاة مالي خوا ندابن اوان زير و زيبي وان و مالي قو زكاة وان ندابن دا اقري جهنمي دا تين صور كرن آنين وان و كيلكي وان و پشتي وان تين داخ كرن. گەلی مسلمانان باش بفکرن دنیا چەند ڕۆژە و کورتە زوو تێ و دەرباس دەبێ لێ ئاخرەت ئەبەدیە بێداویە هشیار بن عالەمە ئەبەدین نەفرۆشن بڤان چەند ڕۆژێن دنیای پاشی پۆشمانی بکێر نایێ و بەگەرژی ئیدی نینە. یا ئیلاهی تو عەقڵێک سەلیم بدێ ما دا ئەم لپەی نەفس و شێطانی خۆ نەمەشن و نەبن مستحقی جەهەنەمێ. آمين. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام.